Kete milanda Fatima go donta. Fatima konte wonda. Lara ko New York. Money man. Money man no tappa kuda. Money men no No jangi mi makko yon yewto. No gorne non no wadi e billahi mo wadi. O waɗaaki. Billahi. No jangi mi makko yewta goy. Jangi mi makko yewta. Money men. Sarati do arati sans ma fo. Money man yewte abbo mi waɗa ngonon ɗiɗo dow. Parce que kanko to yewta tabe yewta taw. Ami dar ko conve abe. Daren si kuzo way convaincre mo naɓa mo Amérique. Convaincu mo. Abi ko sénégalais jo ka guinéen jo. Lui il est sénégalais, on est sénégalais. C'est mort. Joni a faala innu gollan anda way wondude e be gorko sénégalais je innon fus feƴƴi ala ko ni wondiri alla ko fenade a fene wondi Gol wondiri alla. o waɗi piiji ɗi ekka wowlu gonga ka debbo ko Allah enen ɗo fop ko Allah wulete na banu adama wulete a waɗi piiji ɗi innu wi mi waɗi lanni foy goɗɗo piyatama Tintono andi ko non problème ko na onon mi wulata ko Allah wulan ɗo mi wulata donc joni sabbi ɗi rélection ji ko waɗɗañi ɓen no fop konko wonduɗa on sénégalais a falende fuu so waɗaɗi je t'assure à part préliminaire ji piiji ɗi mais inugol ɗum ko sikkuɗa ɗon kon ɗum piiji on nuni joni kon ɗum e piiji waɗɗon ko ɗum nandantoɗa ɗon actunani ko non abotun e yewta min sa pose la min mi alante wiya mi milan kelade mi suuɗa ɗum no voilà min ɗum anya min wona e goto min du jardin mari siɓɓe kotiraɓe an jokkuɓe lan ɗo an a woni majeur min non min komi payi kunge min la mari jokkuɓe lan min kadi pay kum kono a woni majeur min komi payi kum min kadi billahi wallahi no wodi et moi tu pèses plus joni sabbo anda wawi min innude ɓeɓe wonduɗa fop ɓe worɓe ɗo tato ase ko tato innuɗami o wondi ko wonɗon fop pus no ko fenade no wallahi ko fenade wi ko fenade ko fenade no billahi ko fenade wona fenade joni non ta parole contre ma parole ko fenade joni ko ɗum e piiji waɗɗon ɓen noon ko wonduɗa tato fop ko ma yalla ma piiji ko non signi fu tun seeɗa ni tun naynugo ko zahar piiji gon ton ko a eɓɓu tun seeɗa ni ça va ko ɗum les choses préliminaires mi haalnima préliminaire lunnodirgol ngol o waɗi ɗum noon ɗum ɗo tawa préliminaire ɗo tawa joni sabbo anda wawi lunnodirde gorko tigi gorko e nder suudu no fen altina jooɗi mijjitoɗa ɗum koko indi préliminaire na ɗo ngatti no ɓuri ɗon vrai milan andi mi wota woni wowlugol ƴiya piiji fof a faami ka joni sabbo tum a debbo a gorko onon tundiɗo ɗo e suudu lunnodiro yawon ha piiji gon to inna no ko fenade non jiwo billa ko fenade a wowlugon kam ko gawde yeytude Minuma, ça c'est juste pour parler. On a fenade. Ta parole contre ma parole, c'est faux. Hakkunde ngala ko fenade joni o yeya joni sabbo an e gorko suudu lunnodiɗo inna wawi piiji go watta ko fenade est ce que taw alani kala simi naati e gorko suudu e suudu joni a yeyi ko suudu kaya wosi o naati e gorko suudu ok hankadi mi anda honno yittoɗa sisi alsina yiɗa ɗo angaɗa ko haalaji ɗi a nanata ɗi ɗuma ɗino joɗoɗa dow joni abbi omo wonɗo ko inde ande abbi ko inde ande wonda inde ɗuma ene mi andaji ko alsina a jippoto joni abbi ko yawnɗa mari mi anda ko mboni alsina désolé joni ko yawnɗa fria ko wonduna e on noon o lunnodiri ka o lunnodira non e yewte woni sérieux o lunnodiri ka o lunnodira ala ñawno jamais négatif ok joni joni sénégalais jo mo wonduna a lunnodiri on noon ka lunnondirale makko si ouais a lunnodiri e on noon o invite ma a yeyi ko makko hande ka yalto jamais négatif minata yesudu gorko joni ko ɓawa pour fottuɗon ko honto fottuɗon kono landantoɗo langel bay e yewta e woni non ɗum ɗo on c'est bon joni jiwo wallahi ko fenade wonɗa a waɗi piiji ɗin ha a waɗi hata nande wotere kadi bil hara ko kaamiɗo arɗo mi rondoto ɗum ɗo a yeyi lakara hara ko kaamiɗo ari mi rondoto a waɗi piiji ɗin ha a waɗi ɗi worɓe tato fof yeyi ha kadi joni tayna a guinéen ɓe ko sénégalais ɓe
Subhanallah. Ya, no, ayawi kemenge acha Guinée men fopi a jokka Sénégalais jo kat. Putain. Ça veut dire mene worbe Guinée men imen faible, men gainta fui. Tenda men yanda Sénégalais ben quoi. Non ga woni haalde ɗum ɗon. No, joni ko fi honnu aye Sénégal. Ko fi honnu accanda Guinée men jokkuda Sénégalais jo. Non, donc kadi ari ko Guinée ga o iwi après o yehi Sénégal, donc il n'est pas sénégalais au fait. Joni explique ni men konto yidu donc ko école ka konto no na inugo juutinay. Ko e butum. Jamais. Ko an fonse ma ko kaka ko fonse ma. Allah ganda ko fudale ko ni kadi malai. Tulo yani ko ngadi explique. Na goto wondi mu Sénégal so explique goddo e mabbe mono to ton winna jaka ko wondude namintu wonduno da e mum. Voilà. Ay ferum ka. Wa woni Alsina, c'est toi Alsina. Oui, Aka ko ko yite. Ba woy ko gonga parce que a wulu explique gollo ta wallahi ko gonga makko ɗum ɗon lan tawtimo. Sérieusement. Billahi a wulu explique gol ken. Ko altina woli kon joni sa woli do o ya monanto ma inna aja kana min tu wonno da mun da jam fadla o ya kadina ko ni ni quoi. Amadou actu pagay. Actu. Na go pagay mun actu avec ça. OK. Kede ko ta wolu men nana ito makko gonne. Ambo. Amadou wori ko ta wirte. No ko goddum woni lando mo wadde ko dum min yo actu. No jiwa ayawi ke menen be Guinée be ha Sénégal acca Guinée be Oh d'accord. Min déjà taw je suis guinéenne, mi yawano fiyon. Donc fiyon non kelanda Sénégalais. E joni itu e kele ton. Non ko fi dum do yewte ko fiyon non accanda Guinée be Sénégal jokkuda Sénégalais. Parce que ayawi tike men ça veut dire menen men fandi men gaynata goddum après jokkuda Sénégalais. Ba oui. Ono jubben Hala dum ba woni halde. Jon non ko fiyo no ngaccanda Guinée men jokkuda Sénégalais. Parce que c'est mon choix. No wela ma woni. C'est mon choix. Ah ok. Mais non ta ar do fenana men inna hande a wondi e worbe tato. Ma nayo anda wada altude. Au début comme halani o mignon, c'était pas sérieux. Ma relation di wondu di sérieux. Koko pagay. Déjà relation di nga famata wo quoi. Est-ce que c'est pour raison pour laquelle mi minatari e chambre gorko. Penande non dum don no. Ay toujours jokku don ina ko fenande. Dum don no woni ko den non fenande tuttata ko dum. Ala le sa jabayno en famundire min na ko haada ko gonga mi ina ko mi haali ko gonga. Kay no nga fenay woni. Non, na fenande mi no andirda, c'est là le problème. Joni konto lunnondirda Sénégalais jon ko yaasi ka kon. Et puis nous n'a gadina hay lunnondirgo c'est juste un snack. Ayo sanzi kadi ayi. Alsina ndari o sanzi kadi. Putain. Joni nane ko wowla ko innuda ko kono wowla français on. O wadi piji men hewtal leto. Ça veut dire o yeyi o mutike. My God. O yeyi secondaire on ko to ruto non nangali ba wi. Kwa woli nami. Ese ko mi woli kwa woli. O yeyi ya ko mi leme on fait yallo ba wi ça veut dire o yeyi Pele do ala he goto andudo la mebe nangi tuyi be fena. Fena na almade jiwo accu fena ngol me wolu gonka maya dawre gonka Badi taw passe di no yara no. Hey Altina sina jettu mbudi ko passe ma naba na musimi jonnal ma passe na de ti janna Donne ma passe di mi na ma min digiri so do. Asi kuz. Hmm? Billahi o ya. Ento no joni kuz. Gente. Ati numéro ma namba de 500,000 Orange Money joni addu. Abola mere. Ay sana bari, posso dire. No, me wolle toni ko real. Habbo mon men taw ko série ji on confirme o yaay billahi wallahi bu yaay. Gente do. Na fenande de. Mon frère cousin ara ko abotun ko série won dange billahi adda jo numéro Orange Money confirme ko live do bu impasse yeyi ko wadi ton contest fop men nabasi ko gonga aron ko live do kadi men jonna ma 15 millions live. Me weltano mo kadi men gawna kadi. Minni non odo minni la woli cousine an sobe billahi wallahi tallahi. Jo no eno mo do cousine ma yo confirme. Cousine ma yata o mona borde. Na? Cousine ma yata o mona borde. Minni ma mina bora mo peti ko hala tu ngono ya. Adu milandi ko ma yata programme di makko di ko mona borde.
programme di makko din ko Kuze no kuze na ya duddi ngala eno modo abi kuze sabbo don jodo dika sai woni o confirmi mais nabanti joni pasi madi 500,000 don joni confirmadi ko jodda don afami ka eno modo sai woni o confirma yawi wadon test on jango innui jango haale ngabbotum jango haalen ko leer hombo live wat yawon ko hôpital so wadi test me yewde dum be walla men test on way ko dunjo hakkunde ni Allah 15 millions ko live don men jonta madi wondri Allah ni to ma ko fi dum dom Dente. E joni abe o jabo. Dente là. Sur ma position. Un problème, parce que déjà je suis sûre de moi. non oh Joni de chulo abo jabo. Je n'ai rien à vous prouver au fait. Ça va là, vous cousine ça vous 15 millions. Moi je vais aller voir la première live kadimi à Kifial. Non ko test on be wolta menen ay yewdata ko docteur jo wolta men test Grand jo kadi boss de commenti les gars o si tawi ko non woni do jombet. Bodu. ale billahi ati ekkan andi ko combien de personnes 2200 personnes darde madum fennal madi min yo passe din tum o yaay direct Joni chulo abi abutu moni men pasi wata abi chulo confirma abi mi lava mele wala pala landa mo question goto o inni 15 millions no fandi Joni woli prima min nan no fandi de min ni joni wowli ko jeli yonata ma ara way dum non assurete way jiwon confirma kadi so be wondo woli ko live bagaji wonden billahi ko live série wonden do awa 50 millions 50 millions o ya wado dum don ko mo jippini mo sens de sujet ça n'a pas de sens. La ni jagu goddo ko. Altina Billahi konna. o boni few Woni ala sa dum na yejite do o ata o ya do est-ce que on ndan est-ce que sérieux? non abonni non tium arti demando do wonata altina ko do altina non enen ko test on yete réalité vrai test On andirta docteur le fof abi kuze makere no lubade Jomi wonde do goddum chulo. Anga feti. Chulo. Rewbe buydo ka pe yani kon be atta modi ma dum annoto Exactement. dum don wodi mais no sedi ko fofu gotu ko ay no original on yedum dan sedi nan fofu gotu no sedi banke Alcina fanki on de cousem Chulo fofu gotu kuze njowoyo selu mo no cousem Alcina chulo no mo ka cousem ko 500 millions billahi kado mo wani la merde morga no frère wallahi ka di numéro ma na ban orange money Joni billahi addu natu ko compte makko do na bana mo numéro orange money ma amina bu na mo Joni billahi Okay. addu billahi ona bay so ni ona bay live awa 610 na bu go we ko nodde de Joni compose natu jiw natu ko compte money men o do winda comme dum acca message don na bani Joni o ma do drapeau ko ile ore ni makone nata ka profil makko inda ande money men endo tulo acce o do ga acce mo ay kina konnajo jiw ko ni Joni de kinema Joni okay kuz yaltini yeso ma gonda Joni kuz dragi mo ndana so jaba kuz yewdi yaltit no a yaltit kay de dum okay mi ngabbe o kuz wa weli mo kuz dragam ko maymuna pusu ko kuzande me woni zerande do go altina jawnibe do kambe do jawnibe maymuna i pot to do ko kuzma me mumpa o kuz botolo ngama ti foro maru kuz jawra kom to bungo kuzma ko ta go wol maymuna pusu seda fialla anga ya hali ni pusa. Pusa seda ni be yota seda Joni ko kuz woni dragude go ku awa ganyo pitete do kuz ka murton ni me hen da laba ka murton ni de ganyo bingi do kamara no ka murton ni me hen da wodi abode Fatima mo wadi mi tongo yabe o gayna ko wonde mo defande data ko kuz ko be yewti defande kuza men ko abob pe juti kinangal le juti aso fi David ba
fota few kan ɗum ɗon few mo foti few billahi o fota billahi mo foti non o fota non billahi mo foti billahi o fota Pinangal abbi ko France wonda tan siko France wonda arayɗa foti en siko Canada wonɗa kadi arayɗa foti Lakini wonda da foti. ko America wonda ida foti o kuusu kike ɗum a onge ay wosi ko laggine tun woni aray mo foti ko America de moni mo foti awa jiwo te famotiri ɗo tun ara yata nannaki e jiwo aray ɗum ata nannaki kuusimaji ɗi no gara gonkuga ka peyi woni a séri ɗo polore moƴƴere ɗum a taƴotoni Maymuna mbuɗɗinɗa janggo yaraɗi paasi yiido e ɗum ara o taƴikema Maymuna on yittaɗo e bimɓe Maymuna ittuga hoore ma nde men ye Maymuna nanta moden min humpakama joni ko kuuse amen men ko faana kuus mene men sabu ɗi mbuuɗi yanggay yeyi kuusɓa heɓi mbuuɗi yeyi kuuse so fijirima ɗon a wuttoto Maymuna tola ara min gonto juuli ande woni seɗa dartoto kuus sabu mbuuɗi kuus so memima uttere kuus ara o memi kuus goo on ko ngari min acci ɗi o ngay Fatima figitade no kuus no yaltita e taw o suuɗi yes ma gonno merci joɗɗin téléphone o merci ok akemi lando Fatima goɗɗon taw Fatima konto wonda on lara ko New York. woni men moni men no tappa suda moni men no no joni mi makko on yewto no gornde noon no waɗi e biɗɗay mo waɗi oyo waɗaki biɗɗay no joni ko mi makko yewta goy joni ko mi makko on yewta moni men sa rati ɗo ara rati changement fo polore ni moni men yewte habbo mi waɗa gonon ɗiɗo dow par ce que kanko to yewtata ɓe yewtata o ammi daari mo kuus waway convaincude aɓe daren si kuus waway convaincude mo naɓa mo Amérique convainquimo Ala wanda Donald Trump no Jonathan Villa oɗo josi mani ka heɓay oɗo ko américain jo ko ton heɓa jandayaɗo law joni juulo accembe yewta kuus La wola pula laɓgal kadi. ko amérique noon heɓaɗa ka illa anglais no yaltude kuus a rati ɗo sans kuus hekkan ko sansema moƴƴonɗa rato ɗo a ƴawi e live minnuma o jom baka on jom baka oɗo a yiwɗa ande kuus hekkan kuuse abbotum Alsina o waɗa landoyi. kuuse hekkan kuuse on no Maymuna eno ɗo kuuse ma ha hande o ƴawale live premiére fois makko ƴawa e live o heɓi bonheur ji boy kuus sa rati ɗo andu kata joni cuulo waɗi mit kuus on waɗi mit no e Maymuna deƴƴino ñemetewal kuus yewtide e sonnajo Hi. How are you? Melanande. How are you? I'm good. No, what am pular ka? ane pular anani prononciation kuuɗo wo ko how are you awa kuus ko comédien on toni Maymuna ariga no accembe yewta ale pular ale kuus non ɓe yewtu anglais Fatima ko non moni men o ɓe yewtu anglais fuɗɗore anglais o okay I'm good. How are you? I'm good too. Okay, where you from? Where you from? Guinea. How about you? I'm from New York, Bronx. Okay. ɓe signali Maymuna mi anda ko ndu waɗi billahi merde putain ɓe signali ɓe wawatale ƴawtugol ɗo merde putain ari mi anda ko ndu ɓe waɗi oɗo no ɓe nan anglais arabe Maymuna e ɗaɓɓe Maymuna so kontoɗa harde la famille tapote leydi arde comme to ya wuuri on ɓuuri addi winda ko inna ko a woni leyga ɓe signali Okay, mine. Can't put that. Merci Mouna. Hi. Hello. How are you? I'm good. How are you doing? I'm good too. How about the family? Everyone is good, alhamdulillah. How's your family? They are doing well too. Okay, that's good. What do you do?
I'm sitting here with my cousin here. Nothing. Okay. How You about married? No, I'm not married yet. How about you? No, I'm not married as well. Okay. And do you want to be married? Yeah. Then you are waiting for what? I'm waiting for the right man. For the right man? Yeah. Me too. I want to be married. Are you ready to get married right now? Yes, I'm very ready. So what's stopping you from getting married? From marrying, I mean. It's because I'm studying. That's why I didn't finish my study. That's why I didn't married yet. Can I ask you a question? How old are you? 22 years old. How about 22. Okay. That's why. So when do you think you'll be finished, like, with your school? this year? I will finish my study this year. Body man, abita wikala body man. Body man, bizarre mala nande ko beru wonde ko pop billa walla la bani mi. Kay ko sakiti landa de bado ko onde kay ta jangol mangol ka. Menande anglais fala be continue. Oni Fatima. Nini Alsina wawi anglais. Yo, Alsina, what do you mean to me? No, mimi sirata me la nande mi volta. Continue, friend. You are very beautiful. Thank you. No, the first time I saw you, that's why I told them to let you stay here. I heard you. It's me who said that to let you stay here. Right. Okay. So, what do you look for in a wife? Yes, it will be a pleasure for me to have a wife like you. No, I asked you, what do you look for in a wife? Like, what do you want in a wife? Yes, I want. How about you? Yeah, I want. No. I asked you, what do you want in a wife? Okay, I want a respectful wife who will respect me, who will respect my parents. You see, everything started with the respect. Right. Yeah, is that I want. That's all. You don't want your wife to be pretty. Womo fala debbo ara ko respectudo mo respectify makko ba la Nande. Alsina, agara woli through Alsina. Ati fiala wala Men nande anglais jere mon frère. Tulo nande ala woni mimi volta. Me, it's not. I don't want someone who is very beautiful. I want someone who have good heart. Okay. Who will take care of my family. We will take them like her family. You see, that I wanted. How about a woman that's in her deen? A woman what? A woman that do you want a woman that knows her deen, is practicing her deen, or Reading? Her deen, like her religion. Okay. No, the religion is not a barrier for me. You see? What do you mean by that? But for me, I wanted a Muslim girl who is Muslim, who is not Christian. Okay. Okay. You are very beautiful, and it is a pleasure for me to speak with you. Thank you so much. It was a pleasure you to go leba ko continue. The American accent, it's very wonderful. I like your accent. Here in Guinea, here we learn British accent, but American accent, I like it because. No, but your English is very good. It's just our accent that's different, but you understand very well. That's good. Yeah. Again, I'm learning another language, Chinese. You learning what? Chinese. Chinois. Like Japanese or Chinese? Chinese. Okay. Can speak a little bit Chinese again.
How about French? Do you speak French? Well, very well. I speak French very well. This is my. Bon, on a français la famille. No, I started in school. Okay, that's good. Learning multiple languages is really good. I'm not gonna lie. You know, my profession, I want to be an interpreter. An interpreter? Yeah. Okay, that's good. No, That's in a good In Guinea, it is well paid. You know, if you can speak many languages, you are going to have many opportunities. Right, I agree, yeah. Because over there it's really hard to get a job after you finish school. Yeah, you know, my ambition is to have a job quickly and to get married. Yeah, I mean that's the whole life. Yeah, that's all life. You know, if you stay without being married, you are going to follow girl and they are going to eat your money, and that's not good for you. You know, I agree. if it is your wife, even God like this. No, I definitely agree with you. I mean that's our life, especially for a Muslim. Yeah. You know, for a man, it is compulsory for him to get married. If you don't get married, you are going to have many problems. I agree. But so as women, I feel like everyone, as Muslim people, we all need to, like, that's our religion. So we have to be married. It's like obligated. Yeah, it's compulsory. Right. Yeah. Okay, nice meeting you. Nice to meet you too. And your family, they are in United States? Yeah. My mom is here. My dad is here, but my dad be going back and forth. So Okay. right now he's in Africa. Do you have a family in Guinea? Yeah, a lot. I'm the last child of 22 kids. Okay. I have a lot of family. You're violent. Wala girda chulo ro nunu de lega. Bombo, kira ila nuna bombo grazie. Where is your violence? Moni bene, billa nande poe. Mani billahi mo nunu de billahi mo. Eka ngolandi ke si fami makono lagini afami ka oni ade fami makono lagini me biro makko e bayi ko ni America. Naru. Oye olandi ke si fami makono lagini. Naru abo chulo mi wala. Olandi si tayu kanko e fay makko wondi America. Continue wole mai. Alcina. Wole mai. People down here, they are asking me to speak in Chinese. They wanted to see if I can speak Chinese. Oh, I don't speak Chinese, so no. You see? I said I can speak Chinese. I have to chat with someone. Right, yeah, but Abe ombelega odo wata shinwa me wata Kima happy now lang don tunga de waye olandi ke do halaji bu wadde formation ji de No ka dis wallahi. Opportunité ji billahi ko dum ara dum buru wori taw. ko dum mi wi No ka dis wole lang